گفتار 13. خط خوانده نشونده. ما از پیش مغازه پرنده ها گذشته به خانه موزه استاد صدرالدین عینی تاب خوردیم. در روبرویمان دو دری کندکاری نمایان گردید که از همدیگر فرقی نداشت. صحن پیشش وسیع خشت فرش بود. این کاری عجیب را بین اسکر گفتم به اختیار. به یک حوله میدهک دو دروازه باز پهلوی هم. دو دروازه نه نخود نفهمی خندید اسکر. یکیش دری حولی دویمش دری اراده. در واقع اسکر راست میگوید. یک وقتها به گوشم رسیده بود که استاد ماشینی سبکرو داشتند. گپ نزده خود را در آن گرفتم. حوله استاد قدیمه، رویش سراسر خشت فرش به درون و بیرون جدا میشد. در بین یک کنده تاک و گلخانه داشت. بین حوله را بریده درون درآمدیم. جوانزن میانه قد پیشوازم برآمد. وی ما را سیاه گمان کرد مگر که به سوی دری پستک دهلیز اشاره نمود. انا گفت او، اول جهازات ایوان را تماشا کرده بعد ایجادخانه استاد می درایتان. میبخشید ما سیاه نیستیم. با تبسم به او فهماندم. اما به رئیستان کار داریم بسیار مهم، علاوه کردم من. جوانزن اول به ساعتش نگاه کرد و بعد به ما رو آورد. وقت دارتان بچه ها؟ پرسید وی. حالا رئیس ما نیستند، بعد نیم ساعت می آیند. مرحمت، در لبی کت شنیتان. در صحن حوله زیر توکی حسینی تختکت را گذاشته بر بالایش گلیم پتدار یک اندازهای شاهی و اطلس گسترده بودند. پایانش گلزار، گلهای سرخ و زرد سراسر شکفتند. ما به نزد تختکت نرفته ایوان درازی کبز فرومان را که در دیوارش صورتهای بسیار گذاشته بودند با مراق کلان تماشا میکردیم. در بین آنها عالمان نمایان، نویسندگان زبردست، رهبران حکومت ازبکستان و تاجیکستان عکس یافته بودند که در مراسم کشادن خانه موزه استاد اشتراک داشتند. این البته به سبب نبود. صدرالدین عینی استاد به همتای دو زبان به حساب می رفت و یک قسمی اثرهایش را به ازبکی، بیشترش را به زبان مادریش تاجیکی ایجاد کرد. از اینجاست که ازبکان هم تاجیکان هم او را اساسگزار ادبیات خود می نامند. ما غرق تماشای سرتها شده به اختیار به دهلیز در آمدیم که پایگاه خشت فرش تشنوی مرمرین داشت. در بالا سر میخ خورجین طراقی می ایستاد. دهلیز خورد، سقفش پست بود. خورجین طراقی شهادت می داد که استاد سالهای پیش خر سوار می شدند. ما به دیوار دهلیز به صورتها می نگریستیم. لوحه های آنها را می خواندیم. اربابان حکومت ازبکستان یلدوش آخونبایف، اکمل اکراموف، فیضالله خواجهیف تیز به نزد او می آمدند. از همه عجیب هیجان بخشش آن بود که شرقشناس مشهور سویتی برتلس، نویسنده نامی چخسلواکیه یولیوس فوچیک، ادیب و ترجمان اثرهای عینی را به زبان فرانسوی گردانده است. لویی اراگون، الکسی تالستوی و ابوالقاسم لاهوتی بر این سیماهای بزرگ از همین دهلیز نظرناگیر به خانه کاری به نزد استاد عینی در آمدند. به طرف راست تاب خوردیم. خانه نهبالار کبز فرومان و دو تریزه جوانهای کتابمانی و سه تاقچه داشت. در پیش میز، کرسی، در پس آن رختی یعنی دیوانی ساخت قدیمه می ایستاد. در روی میز باشد قلم رنگ چراغکدار سیاهدانی به زیب می نمود که آن را نشریات دولتی در سمرقند بوده تاجیکستان با استاد تحفه کرده است. در پیشگاه روی گلیم خان تخته بود و اطرافش را یک اندازها آرام دادند. از لوحه معلوم بود که نیکلای تیخانوف، غفور غلام، عبدالله قادری، میرزا ترسونزاده، اوی بیک، حمید عالمجان، عبدالسلام دهاتی، جلال اکرامی در گرد همین خان تخته نشسته با استاد عینی از خصوصی علم و ادبیات سخن می راندند، بحث و مناظره می کردند. استاد در خانه مذکور 14 سال از سال 1923 تا 1937 زحمت کشیده جلادان بخارا، آدینه، مکتب کهنه، مرگ سودخور، داخونده،
ғуломон намунаи адабиёти тоҷик бар ин асарҳои машҳурро офаридааст. бачаҳо, ҳо бачаҳо! нохост садои ҷавонзан баланд шуд. куҷо рафтетон? раис омаданд. сарамон чалла монд. ба айвон баромадем ки ду мард паси ҳам дохили ғурфа гардиданд. ҷавонзан онҳоро ба мо шиносонд. биёнсоли сиҳабрӯяш раис, кӯҳансоли кӯлоҳпӯшаш корманди институти бостоншиносӣ будааст. рухсат пурсида ба кабинет даромадем. директор одами кушодачеҳраи хушмуомила буд. ба дивохӯрӣ ҷой нишон дод. нишастем. хуш бачаҳо, ба мо рӯ оварду хизмат? дар ибтидо дуямон ҳам дасту по хӯрда ба атроф нигоҳ кардем, гӯё гапи мегуфтагиамонро гум карда бошем. ба забонамон ҳарф намеомад. яке ба ёдам расиду аз киса сафолпораҳоро баровардам. мо чанд рӯз пеш ана ҳаминҳоро ёфта будем. гӯён онро дароз кардам. дар рӯяш чизи нақшмонанде дорад, аммо чӣ будани онро муайян карда натавонистем. тааҷҷуб! китфонашро дар ҳам кашида сафолпораро ба пеши шарикаш гузошт раис. бинед канӣ, рафиқ ҳамидзода, хат барина? ҳамидзода сафолпораро ба дасташ гирифт. онро ба чашмонаш наздик оварда зеҳн монд. гӯё куҷояшро мурча газида бошад, якбора ҳушёр шуд. айнакашро ба чашмаш гузошта ба сафолпора аз сари нав зеҳн монд. сафолпораро аз куҷо ёфтетон бачаҳо? пурсид ҳамидзода. калом буд ё ки ҳамаш ҳамин? ман ҷои ёфтагиамро ба ӯ гуфтам. бозёфти аҷоиб. ҳамидзода айнакашро аз чашм гирифт. экскаватор заминро тахминан чанд метр канда буд? ба хаёлам 5 метр меомад, гуфтам дар ҷавоб. лекин экскаваторчи вайрон шудагӣ кор намекунад? бо таҳайюр негарист ҳамидзода. шояд дуруст карда бошанд? не, гуфтам дар ҷавоб. дуруст нашудааст. мо дирӯз дида будем. поёни хартумашро тамоман кушодаанд. нағз агар ба кор надарояд, боз ҳам хуб мешавад, хандид ҳамидзода. лекин сафолпораро ба институт мебарем. ба фикрам ин нақш не, хат бар ин. дар он ҷо намуди ҳамаи хатҳо ҳастанд. муқоиса карда чӣ хел хат буданашро муайян мекунем. ҳамидзода ҳамин гапҳоро гуфту сафолпораро ба даруни портфелаш андохтанӣ шуд. шумо чӣ кор мекунед муаллим? гӯён аз ҷоям хестам. мебахшед, сафолпораро ба шумо намедиҳем. чаро намедиҳетон? гӯё моли заҳмат кашида ёфтааш бошад. бо ҳайрат ба мо нигарист ҳамидзода. ин барои шумоён қимате надорад ку аз ду сар мепартоетон. гапатон дуруст муаллим. бо истилоҳа ба сухан даромадам. лекин ману аскар аҳд карда будем ки то нақш ё хат будани онро муайян накунем, ба ҳеҷ кас намедиҳем. аз нигоҳаш маълум шуд ки ҳамидзода аз мо каме ранҷид. қариб буд ки сафолпораро ба пешамон мепартофт, аммо раис тарафи моро гирифта оташи ғазаби ӯро хомӯш кард. рафиқ ҳамидзода, гуфт вай, бачаҳо дуруст мегӯянд. бозёфти таърихиро ба назди мо овардаанд ки ёрӣ расонем. онҳоро ба ин гуна корҳо шавқманд карданамон дар кор. ҳамидзода аз гуфтааш пушаймон шудагӣ бар ин сафолпораро бори дигар аз назар гузаронду ба ман дароз кард. маҳ писарам, гуфт вай каме нарм шуда. ҳозир сеямон ба институт меравему нақши сафолпораро бо хатҳо муқоиса мекунем. кани ба кадом намуд шабоҳат дорад. майлаш, розӣ шудам ман. ин некиятонро ҳаргиз фаромӯш намекунем муаллим. сеямон кӯча баромадем. мошини сабукрави ҳамидзода дар таги дар меистод. амр дод ки ба он савор шавем. ману аскар дар ақиб нишастем. мошинро худи ҳамидзода меронд. атрофи регистонро давр зада ба роҳи аэропорт рост ба институти бостоншиносӣ омадем. бинои дуошонаи он дар поёни роҳ дар лаби ҷӯи оби раҳмат воқеъ гардида буд. ба ошёнаи дуюм баромада вориди хонае шудем ки аз музеи бостоншиносӣ фарқ надошт. ду нафар одами миёнсол машғули кор буданд. ҷои ҳамидзода дар пешгаҳ дар зери тирезаи калон буд. вай омада дар паси миз нишасту ба мо аз курсиҳои паҳлӯяш ҷой нишон дод. нишастем. ҳамидзода ғаладони поёни мизро кашида аз он китоби ғавсеро гирифт ки қариб 5 кило меомад. онро як варақ зад. дар дохилаш сурати хатҳо акс ёфта буданд. писарам, гуфт ҳамидзода,
сафолпоратро гир канӣ бинем. ман сафолпораро бароварда ба пешаш гузоштам. вай шишаҳои айнакашро пок карда як ба рӯи китоб нигаристу як ба сафолпора. ниҳоят ба як намуд дуру дароз нигоҳ кард. аскарро намедонам, аммо дили ман ба губ-губ даромад. ана ҳамидзода чун кӯдак ба ҳаяҷон омад. гумонам дуруст баромад бачаҳо. хати суғдӣ нигоҳ кунедтон, хати суғдӣ. ихлол шуданамон дар кор ки мо ҳайрон монда дуямон ҳам ба ҳамидзода менигаристем. зеро суғдҳо, суғдиён гуфтани ибораҳоро бисёр шунидаем, вале намедонистем ки суғдҳо дар кадом асрҳо соҳиби ҳокимият буданд, дар таърихи башарият аз худ нишонае гузошта бошанд. ҳамидзода аз шодӣ дар куртааш намеғунҷид. вай бо ҳиссу ҳаяҷон дастаки телефонро гирифта чанд рақамро паси ҳам чинд. дар як дам институтро ба по хезонд. дурусттараш, пас аз муддате ғурфа пури одам шуд. сафолпора аз даст ба даст мегузашт. зеҳн мемонданду онро бо хати китоб муқоиса мекарданд. бозёфти гаронбаҳо сар меҷунбонд. ҷонишини директор: аз куҷо ёфтед ҳамидзода? ман не, бачаҳо ёфтанд. дуямонро нишон медод ҳамидзода. кани чӣ гуна ёфтанатонро худатон гӯетон? илоҷи дигар набуд. воқеаро аз сар нақл кардам. офарин бачаҳо, ба таъриф кардан гузашт. ҷонишини директор: меҳнататонро ба ҳисоб мегирем. ба маъмурияти мактабатон менависем. ба худатон бошад тӯҳфаҳои гаронбаҳо медиҳем. аммо сафолпораро ба институт супоретон. майлаш, мо сафолпораро ба шумоён медиҳем, гуфтам ман. лекин шарт дорам. гӯям мумкин? шарт? ҳайрон шуд ҷонишин. чӣ гуна шарт? гӯй канӣ? мо пеш аз ҳама худро ҷиддӣ гирифтам. мазмуни хатро фаҳмидан мехоҳем. хонед канӣ? дар рӯи сафолпора чиҳо навиштаанд? оҳо, аз ҷои сахт гирифтетон ку бачаҳо. мат кашида ба гап қатӣ шуд ҳамидзода. маълум гардид ки шумоён ҳанӯз дар бораи халқи суғду хати он маълумоти дуруст надоретон. хати суғдӣ аз хатҳои қадимтарин ба шумор меравад. онро дар рӯи олам фақат 6 кас хонда метавонаваду бас. мегӯянд ки аз онҳо 3 нафарашон дар ватани мо дар шаҳрҳои Москву Ленинград истиқомат мекунанд ки ба ин тарафу омаданашон амри маҳол. барои даъват кардан. ин тавр бошад, сафолпора дар ҷавони ман меистад муаллим, гуфтам бо қатъият. баъди хонда мазмунашро фаҳмидан. рафту гум кунӣ? чаро гум мекардам муаллим? ваъда додам ман. хотирҷамъ бошед, онро гавҳараки чашм бар ин нигоҳ медорам. олимон ба ҳамдигар нигоҳи маънидорона карданд. ҷонишин майлаш тетон гуфтагӣ бар ин сарашро ҷунбонд. дигарон ҳам розӣ шуданд. аввал ҷои кори падару модар рақами хонаҳоямонро навишта, баъд ба мо ҷавоб доданд. идома дорад.